Meba bani. Okay. Na meba no we school SS mentumi antoa ne so. Na jakola na ati ne ho hwim kodi pa kakra. Ewo boase. Okonya ska kakra. Boase de godu ho. Obaye no. Oye na dwen say ko beto plot. Now asa ye tia se dwendwene ho na no ye ne say ene. Ma sa me top plot no so a. Ye ntimi nsi. Fi se mo bia ndi ba bia. Okay. Nti sa na te de betu kwan. Metu kwan. Na me de behwefie na yanim ni bi achi ni bi. Na ye keka ye na madam fudo ye mesini e friend bra kofi na bra no ye se misusu ho kire na bra no ye se ne na onso na sore baby o ye elder e o CAC elder did they say ni di o de asare nso o elder did they say o ba pa wa dwen so de na ya wa dwen asare no nko a mbacha no kwa ni yenim asare no nko a mbacha na ye yakase de asare kopelo ba bi o wa be de ko no ye mfumsuo o ye sofo wo CAC mbacha elder e wo CAC mbacha CAC e wo fa he jamasi elder asare mbacha eti se ye kwa kutrezi no a o jamasi o sisi ameno kasei Bianca de o kaso o mi kobisa na se na so konkran asore na transfer na ono na transfer no na adwuma na transfer no eno de minim obisa o se o so konkran okoye adwuma kakra asare mpachan no ke yetie nti no madam fo no frame no ma ye na ye ne trans di ho nkomo madam fo de no okoye adwuma nti onde okoye ti oba ye trans di ho nkomo na me ye se me ba no Many ni me chini bi. Okay. Akola nya skase na opese otukwan. Timnos me ye ma nipan bebre ebiko. Nti sa na te de amebo antu pe bimra. Ene ma no 100 million. No the shares. Nti obe shares na ka kire ni se. Te se nka ye pene se nko be ye hu bibia wie. Nanka waye. Waka kire se bia kan ye sei. Nti me wie na kola nko. Kwa dem. Ya hune sa owa no afre mo first ka semra owa no afre mo first ka semra ntina kula anso akoyiska mano ti ya bibia anso ese anyeyi danu me bayo sui papa osofo apostle asare se anyeyi mpatran na kokokuru beso Pacha Canada adim fi say 2 years enyeyi Canada there say check there's 2 years di anode nti free ono ya no ayas me ya kru fofora ma no na waye oya enyeyi ti eche na kula na ba mabu no se ontumi nko nti onfa ne sika nyede ema no akwantu nkra onko bio akula nya sika nso wanta tare anhye wanton tumi mfa wa nani abre onfa bi ntaduane nso ni chine te kra wanya wosa nti afa du wonu sa akula ka so wonko no ye frena onfa no da so jama se ho na woni ho no afiri ho konkran mpatwan na mo frena na mo ni di nkomo a de en wo ka ye frena onfa ana ni na di nkomo an mo ya to na so fo CAC asofo nanim mpatwan ye mo so ya apostle no ye ma mo bia amane na bla na nam ne so a ye hu na na bibia na mabọ bra na mpacho wo jama se okay producers nti bia na mabọ bra na mane bia na mabọ bra na mane bra no so oso omfre no so so a omfa eti wa na me ba no send message man nti won komo ni di ende ji so no a ene beto aso ma me mo akwa ama munum no producers munum phone yanko mo sabe ni abreu ebiase be kura ni amba di sei chesa wo dwene nyoma bi hu a wo nte ase apostle de ase ko kanya me asam fa kire Nyankopon ma eye tietia wadwuma no
ɛna difo bi kura de wo ho agim ɛna odifo bi onka no kura wo krom ha woni hu futire adwuma wo ye kura wo hu so ɛna wo de ne ho akwa sha kontu Canada se mi yem jiamanfo zika puduo wo fama wo so so atwintwan afresi amoka we ya apostle no enti sa akwa no a ti sa akwa nyankopon na mo so no sa no kire bo kwa samonye ji ahia fo sika mfanka musika won na chama sa de twampo akese okuma se amanfo bi mpebre na so na ahia fo sika na mo agina mda ehyepe ma me ko si sei Lady Mpacho me audio ni ya fena no wonfa ti me audio man say on ti me baje me akwa me sika ndi na scan me fa nche no okay eno se ni mam se me ntimi fa no ko ba bia me ntimi nyene hwe osu ntimi nyene hwe na za ntimi fa na nko ba bia so okura bible nda so de ya adwuma de kwa koma tum na yakobo betwia ne ka na so pa se mpeni pa na wo de aba no kora de kwa koma kora to yem prophet akwaba mejuso do ba bia di bi be se de nyesa wanhwe ya adwena hiti dodo no kre hiti pa prophet ya basi enwu sa apostle asare no CAC apostle no sika no betwia wo kuma se ana wo nkran embrade to be no wototo ye Nidia ne apostle no apostle asare akwapa no kwafo epese hu se apostle asale wodi ne design afri ye sika no eya abrochire ono mpega na ase ehwe wa hadodo okọ ayawom banka na suma adweno opese hu se sika no 650 apostle obetua embra mi sani fa ontua enko benkum 10 obetua ai isam de famra aha jesa mo bonija u kuma si anawo akwapa no kwafo epese hu se apostle asale sedi dinu no o kuma si ha sisi a embra mi sani fa won kan enko benkum 10 o kuma si wa ha eno teteye mubenya no producers mesra mo se nyame ya adomo a ena ankosi fiada sa branche media mahuni momba ntem gina ha menim de mede nyame amen ne kasa abranche no omba etien starting free CAC asore na wo chamas na yem pa branche no a odi asare no ho adanse ye fam free ho mra na prophet tie de menim kwere ne befa so se wo se ontua anaso obetua na so be ma na chebe Yesu Kristo pra probi wase ditwa titi ya prophet we mo so ana so de baba aya ne be kasa bo na hawa sen bo ne mo yetimi tufu ho kaka prophet asale bo prophet Joseph David Georgine apostle asare e wo si asore ya be sira ho edu me bi ahwe asore na wo kono wo no ne bi mo asore na wo kono si asore nya asore keto wo ya obi a be fa bo no ototo akoho ya de edu me bi ho no aka to se position bi ni asore bi a wo me ye ma ho position bi a na wa o check wo ho hwe na o fi se wo ni ho ni ajaye menye ya na ya ni mo ya kakra akasa Ghana ha oka na kosi asemba akoso se tibet matranwa mobi amanfo ajeje amanfo sika bi na ya na ye okasa bi wo so akora na okwa na nko ya mana sankrofo kroya na besa sense akora ya woko wa mobra sese wo hwa sikai ede ya na obetua kro oba beka o do oba betua hwe pepese ede amanfo kwa buruchire no anya pepese bia sa abodin bia sa awo eyo ko abi ni print we bra ko print we bra print bia no abeko ebeka cheche 20 million 100 million ana ebeka che 100 million process ne da ho ebi ade ne kura no eyo obi na connection on sika na wutu amani panel so na mom se me bon wo ka no e de e kabo wo mi so fo so nya connection
or the nipa ko so obaji bia me fa say $20 o dey fa ni sa but won ko batani ade obewe wa ni copinti obi no enu na ya na ma sa sika be 600 no obi se mabo ho ka be 200 million ade sa se mo kwa no achefu nteni yo sika na nipa menya connection no de wo kan wa ko no enu de ono ba charge o se maju se na no wa ya to for na so so me madam bu otimi de amafo ko Canada wo na so obaji se ehun no ma bi ekura me ka se wo passport dada eti no ma bi school sembi ti se ko print bi school na yi bi logo bi na de toso na fa ha eno na printing bi na ko print na tese eno wa yo enso na obi timi ju obi sika ebi 1 billion ebi 600 million na waje edu time want man fa nipa na nkwa osemeso me bo ho ka wo eti kabeya there answer na me bo ho ka bi ameso no sika na 600 da me bo ho ka 300 eti usika no nya de amedi nya be ma na ye ka ne sa masa ko bi ayi tenkran yo ya o ma men ka semche o mo tenkan ya o ma yo ma dwe se most of them don't do na eno ma say ya o eti ayi bi ba ne kro ma no be yi sika no ya isem a asuko no be sika ono de ya isem hwe obi o ko Canada fe de se onko hu Putin ofi Putin so ese afe de Dubai whatever ebega go on Ghana ya afe de be na se onim eno kwa Ghana ko bi amamu bi ana choko tena ho na chiri e do aba kumase eti na ekoso Ghana aje eti betima chanwa ma sa connection hwe fast na connection na aka tipto no mo de amafo ko je me no ma twetwe pimpinis no na nti se yo na mo de amafo ko abrochi those days no ya ka obi ka se black me do ko je na Holland na de tipto on na burgers no Germany burger hon no mugu ba no mutimi de amafo ko yes because that time ntu je mu obi ko atimi de mankan ni ai atimi de ntu je mu na ko de ko and na connection ma for basa connection o mo bo sikadi o mutimi fo bi anko ba bi ehute aso mo so na ji sika kese na wa hwe CAC asori a wo da no be ka se mi nti a wo sa ka se bi sa so kwa eno kwa na saye me kan se teacher nkola no inti exams no we che o ba dia enya azan no de kire no etinka we ba yi nanka menye nanka kokora e so mu a Ghana makasa no mabu o mo sesamo ye wade bi ho ni kwa se he ye be wo bi o yaw ye wade bi ho no ma sai ni maka mo se parliament wo mo se ya wa na mpanifu ti me se wo mo to o mo party ni nkwa wa yi na wo mo dwene o MPP ni ndisi enu nkwa na mo dwene o e se mo se san no mama to manfo no e mo to wo mo we na mete ya se da bra ye interview bi esa bi manfo se nche se wo chance ade ye sa beto law fame petrol koso anyway sa no man sa nkwa yaw nanka hu yi nanka ko parliament ko South Korea mo na se North Korea mo na ye friend say Arab countries no o mo parliament ni friend say parliament oh de bia no mo chance show man no e no ma ko so e ha nipa no no mo de ko parliament no ma ko se mara no na ye aduna yeah they have the parliament in there yeah no go mo minim yeah o mu wi a attempt 13 no ma ko didi ba kuna nipa o me ya obetumi ada o trapa cha no mo da abramrano e de na kire se ye hwe se tata meshi nipa ti o man mu nkrofo bia ye o mo dua broni na mo ta ba bi na mo gigi amanfo sika bi o ko ba na ye de o mo fa so ye se friend nkrofo bi connection e bi mutimi de bi kode na so so obi antima afo obi anko a sika na se nipa ko nya na de back anase so ye de sa meshes we nu ye ntibi ene ete na yakeke anu atum ahemfo ake anu atum ye mpanifo amanpanifo so aka o anu atum ene eto na kroma no amanfo bu ye saa o se South Africa omo charge omo so mukro no omo fix omo country no ado omo ye bi an support o but omo so mbeye o se mon komukro but Ghana yete ya kwase bi fini ma bi so be hwe waso mu no wo be ni obi amana support do be hwe waso mu abawo bi sase ene yete na omo fa ese eto yen kwa ye de ba o se di pia ko sia so sa ya ba
na South Africa for so mo na Nigeria for so aka omo se mo pame yankofo abaye ni esuro ya tia ma Nyankopon ma no ma se mesika aso no obi kuno ma chwo na ho de wonya ne ba bi pe so bo na wawu kwaku ya wahana Burkina Faso me fa tomato ana fa tomatoes enso omo tre omo kas anam ha sa ya kwan me fa tomatoes ya ne esu asia kwa mo yes ya wadi bi o ya dwi mu se yesu nya some facilities bi fu omo it is a kokasi ya bi ka kwa mo to cholika yesu ko to bia asama ba ye tomatoes e ko fa ade ya enti atikro mu ene ye mpani mfu ayo omo se de bia no wo mo nko na ekontokwa tumi ni nko na omo pre ho mesi ya obeta no ma ha we show yi wudi wa gwam si de bia ba morning show na me se makam se omo morning show no se mi nya kwa kwata so ankan se ma meka kire omo mi ni obi ato but me ka omo twi